Naizgled jednostavna priča o starom ribaru i moru, Starac i more Ernesta Hemingwaya, u sebi nosi snagu mita. Objavljen 1952. godine, ovaj kratki roman označio je autorov veliki povratak i doneo mu Pulitzerovu nagradu, a ubrzo potom i Nobelovu nagradu za književnost. Hemingway ovde piše ogoljeno, tiho i precizno, ali svaka rečenica nosi težinu iskustva, poraza i istrajnosti. Radnja se odvija na obalama Kube, gde upoznajemo Santiaga, starog ribara koji već 84 dana nije ulovio ni jednu ribu. Iako ga drugi smatraju nesrećnikom, on sam sebe ne vidi kao poraženog. Njegova vera u sopstvene ruke, znanje i dostojanstvo ostaje netaknute. Kada odluči da zaplovi dalje nego ikada ranije, Santiago ulazi u borbu koja prevazilazi fizički napor i postaje ispit karaktera. More u ovom romanu nije samo prostor radnje, već simbol života samog, istovremeno prelepo, surovo i ravnodušno. Santiago ne mrzi more, niti ribu koju lovi. Naprotiv, on ih poštuje i doživljava kao sebi ravne. Upravo u toj tihoj ravnopravnosti leži duboka humanistička poruka romana. Prava borba nije protiv sveta, već protiv sopstvenog umora, sumnje i straha od besmisla. Hemingway kroz Santiagovu samoću govori o univerzalnom ljudskom iskustvu. Svaki čovek ima trenutke kada ostaje sam sa sobom, bez svedoka i priznanja. Ishod borbe, ma kakav bio, ne određuje vrednost čoveka. Čuvena misao da čovek može biti uništen, ali ne i poražen, sažima srž ovog dela. Simbolika romana je suptilna, ali snažna. Velika riba predstavlja ideal, cilj ili smisao kome težimo, dok ajkule simbolizuju sile koje neumitno razaraju plodove našeg truda. Snove o lavovima koje Santiago sanja možemo čitati kao sećanje na mladost, snagu i trajnu nadu. U savremenom svetu brzih uspeha i još bržih razočarenja, Starac i more ostaje izuzetno aktuelan. To je priča koja ne obećava pobedu, ali potvrđuje vrednost borbe. Tiha, dostojanstvena i duboko ljudska, ova knjiga podsjeća da smisao ne leži u rezultatu, već u istrajnosti da se krene na more još jednom. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.